Ovaj kolač je tako kremast, sočan i čokoladan. Lako i brzo se sprema. Razdvojiti 3 belanca od žumanaca. Umutiti mikserom sa 150 grama šećera. Uz postepeno dodavanje šećera penasto umutiti belanca. Dodati 3 žumanca i to promešati. Dodati 150 ml mleka i to promešati. 130 ml ulja. Dodati 1 vanilin šećer. Prosejati 30 grama kakaa, 1 prašak za pecivo i 150 grama brašna. Sve to prosejati i lepo promešati da se sve to sjedini. Podmazati kalup uljem i sipati biskvit u kalup. Zagrejati revno na 190 stepeni i peći oko 15 do 20 minuta. Za prvi preliv vam je potrebno 150 do 200 ml mleka, 2 kašike šećera, 2 kašike kakaa. Sve to zagrejati da bude vruće i da se sjedini kakao i mleko. Kada ispečete kolač, isjeći ga i preliti ga vrućim mlekom. Za drugi preliv vam je potrebno 200 grama čokolade i 300 ml slatke pavlake. Sve to rastopiti i vrućim prelivom preliti kolač i ostaviti da se ohladi.